Ner malakan yam kana diala content barwanya lingwa sama kan Nuer online TV channel biya kamal an wala shanga walga paibakal ron kina dangra wi jan dangra wi diech jan shanga ran baro jon ban jeling kaja ken yam bana konning ni breaking news rek mi talk nyokan wala ke jan gwarun wanga me jan gormano banwa ya kenyam rawda bana rach ka do badan en look bol melen wo be parliament ke luagam borno de jeleb ko ne chajala ro de jeleb mo logo jamon wo ba luagam ba jeleb kaja bana nyok mo roy kontin ka jan lerme kan kono ni am jiram jidid go rajin belerme be nyokane ko ken ka chuja pero jeno jinba bishar bi jatobe lerme am mala breaking news man go ro de kono link ka jan gwasame korre wacce ka jikmiir dana ci to runwang chan janga jagwanu nena jikmiir ke bure be ke jan gwasame tele mal ci men ci kono ngach no ci kor ci to ne pan kore ci to pan ci kan bure be la bure be rol buñ ci kan bu ka date dit ci janga jana mo kan ci ka ke ci lo den jat ka do be dane sha ne ken cha ko na gre kore dane ci kan kap ka jikmiir pan karun wang ka shanga bangon ka pai bakel ron kin dangro jan dangro wi dit an wala cha to gono ci kan nyoko mi jen ka kanetin kon tin la jang ci ka jen ci kan ka jikmiir an gwas mi ka jikmiir ci kan nyoko mo ka rom nyok jechen bor ala Nuer wai ami ci kor mo cha nyoko mo lo jeten kura mo antama chala do tin ka gwasa dan baranta mo ngoda tele information mo shana non bat ci korti nyogolo tin antama men biya nga jala jikmiir tin warte tin bat ci ne tin wan ke ne de konte la ngane Nuer ka la bare wuje buga nyogo jen ko cina ci ko podene re wi ko en ne ti di chalka SSPDFT la kene jen nan kan buga jere wi ko bure biy bi kan ka jikmiir lo ku kana lo goron winami ko mister gan wal mi kana jek de kan naki de ka yit ka jan ta dan ta gitin ko la kan wani shi an ka jikmiir taram la kana jiki kan chugo jeno taram da tin ko la kan yang ngara idole no shi me jigan ar kamanda yang chikon ngajene shi kamanda yang shi kana chikan ka buk wiyer ko kuyer kan kuyer andor na bokana ka date dit na pan ka je ka gwase dana je to gaje nyoka na mo me shi ko pan je na ku kor ko lo to gaje kwa la wona ga je pan ka dor shal ga me jikmiir en wala ka jerun wang me ko shi ko nyok ka man ka no wachi ke churum nyok ke jechen bor bat kan la no ngum shore lat chete ka lit wala chete ka bor teram ci jomo china loch ana madara re man ko to korte ten korwe ka wa mana dien ka kore pane ci togre which ka bure be tele kum Ethiopia mishiriet tele information mi chejek mishala da kum Ethiopia modongde kan kum South Sudan de kan condemn ko ndoro dana buke ken pan la bure be ci dung South Sudan e dung rol buñ no dio je ci jeling no pan ci kan ma ci kan ga gwach no ke de buñ bana me ci to ko jowdana chalat tele de ni buñ ti citeden ci kan matin ke ci kan kweran gwasmo no point den kuma mala kuma SSPD ba kan den contin bo kan den contin la civilian re wich no ka bure be so jo me de yana ngach kwa kunyin kor wala mi ko ga jikmiiro ka ci kanurum ke Nuer waya mi nyokka jo wadana chalat gor jedin nyoka na en lere mene lere gor kono bana linka milat kono gwasame la lere wode do badanen sha parliament ngai kon parliament luagam bor la luaga dan la dole dol ga tenre wi ka juba mela netin konti la politician MP ni kene de konti la cabinet la kan dol la kan wi dol ten inono ka kor gwade pay wi shala do kan de kan dol de kan nyoko muto kan ko dol cha ja gengwal parliament cha ja gengna gwade da ne shiwe me ci kor ja tuok me yan ka Dr. Machar ko Dr. Machar yan je ka changa jandang rid bakal ka pay diok no ka jaron kin dangro jandangro di me chwa chu gak en parliament mo kien dol dala na dol ten me chal ka lwa bor gwada la dibin la kalat ka tin ka do bdande kume de je yen ka je no men ci wulu to gene ci bol melte ga ran michelat me peno bi parliament ba je to gan tama bol mele jenene a jenmu wa parliament wa je to no ko chaje schedule no parliament de je to ka shanga mongon ka pay bakel ala pan shanga mongon pay kel ka je lat ronkin daro jandangro de session da de je to ano chajo mo chaje lar ni as a speaker ni nunu chajo mo je lar de je to bat ci bol mel cha do je cha wori jak no en mandana ko je lar jak je jandana gorno banyo ga yekel ko gor ko no bante ga ngin merong ano
bol mel ngun lo ko jen wo ba parliament ba dol ba je tuk tino na ka gwa mi mogor ko jen wo de tindi alat ko de re ko so Sudan de ko dol gwat kel no ci bol mel che je lok me dan tactical let ken ken ya me no ke me yadi no ba parliament ba je le ko je chang ba ngon ka pai bakela me wa ken gor kan do mode kan MP ni dial ke politician in konti ka parliament tin chiro bare which de ka watch de ka gagrar jen tay dan gu keneja shet ke jikmiir spelayo de ka watch no ngai kono no taken ke neti chop ke jendur ke lichigen ga kwanya ne tanin ke spelayo but spelayo tin kono ya kwanya neti content pin par call ala ramadan cha kwanya la interim chairman so no mo amulet kirmu yadi de men lo ko jene men ci wurshal ga bol mel ci dor ci yori jaka jam no gor jen wo der andare jeling men yam a jene ni wa parliament session waje to ke badol baje nyok mutok je ba de ben ba nyok mu loy ke tin ka do brande so Sudan de nang ka je de nang nyam ka je guj bol mel no jen be military operation dana ci tok don wari do bran na Nueri je be je yar so jene ba military operation ba je interrupt ku jamo che gorno jen de parliament de dole mo de jeto jen man yama danan melat bol mele no ko jen te ga dice yat nya nyom bi angat bol mel ne ga gwado pa kwan ko jen bol mel te ga kom dang ro tam de te ga mo gor de yana ngaj ba man yam jen cha kwanya la vice president me cha kwanya la vice president no chona promise no te ga yod ba kef ba sala ba kevre which no chuben kan chubutung no kor so men ya me kon la bol mel che kon tung no kore which ka so Sudan kane de ko target kan ware gen kore menyam ke jen la de kon la no jen la de dane took office de being a vice president a kan kwan ka kwen ja kwan je tamala first deputy chairperson ka kuma SPLM pin kirmi yadi so la de ne me kon took to no kon target ne ware jen shay nen chana na ka nasir chana na ka wolang chana na ka lunguchuk kan tama operation de we ka we naga na ka fan ga kene unity state alo che apanal ke lu che jedek che jongle state dam daga je jalel woni ka unity state so ki kono lat ko rodian winami na mangai kono ga bol mel jen tukla de dane tu lat ke je kono nangan ware so antama mi se bol mel chaje nyoko mo kwa inga jeme chaje upgrade chaje nang la first deputy chairperson ka kuma SPLA pinkir ma yadit kan nay dangro ko ken la second deputy Mary ke third deputy Simon kun poy kanang dogne ti kane de cha kwanya lo kane de content tint nyam tem ka kuma SPLA party men de pinkir ma yadit so ka wuda ko office te ga jo ma chalat a jene wo bello won order be jenung let ke be jela let memo mi wi konen tamma malat ke me wuda me che parliament che de ga jen cha section cha de butok cha dol cha butok so she operation do den che nyok mu ledeje che state of emergency che nyok mu to ga je chen man wala da kirma yadi nyonge ka tet wuda shalga me bolmel ci bolmel che de njaga jagam winimi ko ba warab state e ba disarmament ba jo carry out ba mej ba ka capture hale mu gi konde yalla no na me be backfire long ba ko ngan ba kanong eno chelling no jen charge welcome a natin content ka warab ka ton but ngode directe ten chikene dial chelling one so ko kujamo men gore de yen lingwase me wuri shalga me bol mele jen ramadana kuti dial ko ka yara wi ka so Sudan eno be ken a cha parliament charge le godande na Jordan kulo tuptine de kontila MP ni no ko tam ti dialat ke indoor a jen kana kirma yadit ke wuri shalga Michael Makwelwet te rada dien ko ka question nobody shagla discuss ka parliament nobody muku ga discuss ka taram ku ka question nintin kon let kanka cikan no men kum Uganda tela ramteka kamate ga muno ngare which malakur na ko na nyurten yo ma chakul no ji parliament chaje discuss ka cha man da solution mo chaje jek ki the reasonable ways na ba no re wiki chaje yu bana to ba kul no but right now let ken dundian ka tedien another thing min bi anga jelong ka constitution man chalat ka dunga SPLM man ye narudin ka je chalat no tela kwa dangaro te dorkel re kumaka ramum mabia president dum so Sudan ka bram dien bela first deputy chairman ka SPLA wateleje bolmel kan wurchal ga kin yadit ka jangan yal so ku jamo waken jikan kuma ke party SPLM jikan yaranta mo raina ajen ku nen medan me tenda rema char kwarka
ke 2013 ko kwa lo ke 2013 ko je 2013 ka shwa gwada shwa wude shalka me wude ala wun nyam ka na wani ga chwa ila gwasde la vice president chala ne rado dien tan kala ne jangtan barai na chi wude shalga me kirma yadi cherdi alti jaga betul cha bulmel cha ja kwan ala vice president cha nyo kwinbo ala first deputy chairperson ka SPLA pinke mayadi numokan dial ka jangan dial waka constitution ki rule of law ndana jelke SPLM chala danu pelene dangro to ka dora kelamo to de kwanya la kwar ka the same party ba je yugol bacha jetul ke cha je yar kumike mayadi ke jan gwasme munyu don tama bol mele jaram danan yarti diara wika South Sudan including state of emergency jan ko declare on wona ko cha parliament session cha de butok kile budana de lep gwa dole mala na dol tena la jikum ko lokano ba plan dien ba jangat cha ga bu question ka cha ga butik jo mele roden tam ken mu wa jelep in parliament ba military operation an ji kan to kan jang re dwan wari wa be jar ko kuje mo ken cha bugwa ajan do badan en lokajen ba parliament ba jelep kuje ajan do dana gode nyaa kel en chan je kala radien biata kamal